jeste narod, dobrodošli u novu epizodu. Epizodu u kojoj će totalno pobudaliti. Ali tanti ti već nisi budala. Znam. Jadna mi majka. Ali gledam da nas igramo najjače GTA 5 trke, a playlista se zove Bija Gad. Tanti Bog na aparatima. Postao sam Bog, donesite mi 100 eura. Ali gledam ljudi, obavezno ostavite 2000 lajkova na ovaj video. 2000 lajkova i skačem s balkona. I to ga mogu. Djeca, poklopite oči. Ali gledam, kao što možete vidjeti, ovim trkama su postali bogovi. Pozdrav djecu, gledamo sa nebesa. Jadna vam majka. Ali gledam, danas je sa mnom najveći gubitnik iz Crne Gore, a to je Envo. Dakle, svi otiđite na njegov kanal i zgrmite mu subscribe. Ali gledam ljudi, kao što možete da vidite, sa mnom je danas Envo. Možete da vidite i njegov facecam. Zdravo, deco. Možete da vidite koliko je ružan. I da ljudi, ukoliko sam vam nešto ljepši danas, to je zbog toga što sam uzeo novu kameru. Donacije na aparatima. Kao što Envo zna, Bill Gates je za mene teška sirotina. Nemoj Bill Gates, jebala. Ništa ljudi, možemo na prvu trku za danas. Trka koju će Envo izgubit. Može. I evo nas ljudi, kao što možete vidjeti, King Stan Chilean, Envo je se spreman da izgubiš. Hajde. Ne, gotovo si ti. Vidi ga još ovaj ljubičanstveni, što si kačiš na moj ograd u tom bedarskom modelu. Vidi ga što ide ispred mene. Narkomane jedan. Nemoj slučajno da si bacio bombu, razmišljite konju jedan. Nemoj slučajno bombu da si bacio, ima da te sanjam. To malo pecne. Envo, ne naginji se kroz prozor konju jedan. Ali guranje može. To je to, sleti u provaliju, to je to Danči prvi. Kamera mi donosi sreću. Vid konja, vid što mi zaobiđe, stani đubre jedno. I jo, to. Jedi bananice, vrano jedno razpala. Ne treba gore nabrdo. Vid što idemo groševu Tarzan na aparatima. Šta je ovo, Daniele? Ne, ja preletio me u nekoj provaliji. Idemo U kanjon. Toga što vidite da gubi, to nisam ja. To je mašalno. Da igram s rukavicama pa ljudi ne osjećamo mi drugi. Jel ti to majkim igraš s rukavicama, pa šta glumiš ti čak i Igram, Marisa? nema običaj. Jo, vidi ovo konja što mi pobježe, stani, samo malo stani da ti nešto šapnem. Mogu da ti bacim bombu? Nemoj da bacaš bombe, ja sam samo hrani otac. Dobro, sam se hrani. Ne. Ga mesec kolike sineš. Kako mjesec ispred dana, jesi drogiraš ti? Ne Vidi ovaj mogu. konj već da ovo radi, ja nisam ni uzjahu gore. Ja sam nebeski jahač, ne. Nebeski ogrtač. Ide Danči. Uzimam ti ovaj ketchup majonez. Fato, ja ne vjerujem. Ti je samo stvar da ne smije miš da se dira i to će biti se... Ne, Fato, ja ne vjerujem. Najjači igrač ikad. Ljudi, perite ruke sa šamponom. Jes, ljudi, pazite se koronavirusa, perite ruke. Jo, penci Danči, penci. Izleti pred sam kraj. Najjači igrač ikad. Ne. Ja pičim ko Sveti Ilija po ovom bolu radit. Ja. To je to, prešao sam. Ovo je trenirao ljudi. Danči trener u akciji. Što je ovo, ja u neke šljivike upad. Ljudi moji, ajmo se svi u komentare. Envo noob. Evo ga ljudi, pa ko je prvi, to se traži. Najjači igrač ikad, Danči, idemo lagano. Jedi bananice, vrano, jedna raspala, ništa ne. Evo ga ljudi, pa kada me, ko je prvi, mislim, zna se ljudi. Eno, što imaš da kažeš što si prvu trku spušio? Hajmo dalje. Jadna mu majka. Fenomenalno osjećam se. Pjevači na aparatima. Evo nas ljudi, kao što možete vidjeti, Cuning Creators, druga trka za danas. Envo ponovo pored mene, Envo što imaš da kažeš? Umire, čej, imaš koronavirusom kašlje. Jel imaš ti koronavirus, Envo, a? Imam virus u mozgu. Daj da vidi kako će to proleti ko zvijezda pored mene. Ja ne znam gdje treba, Daniele. Jao, dobro je, Envo stani samo sekundu, stani da se traži, idemo u lječitu. To je to, konj jedan, samo da te izbaci. Stani, konj jedan, stani. Čujem da vadiš nešto tamo. Ne vadim ništa, konj jedan. Ne vadim ništa, budalo jedna. Ne, to je to, pičin ko Sveti Ilija, Danči prvi. Uzmi taj ketchup, majko. To je to, prvi.
najjači igrač ikad. Danči sabotaža u akciji, šta da kažem. Evo ga Danči Rocker ponovo u akciji, znači znao se koji je najjači svirač ovdje. Dao je buba na aparatima. Fenomenalno, osjećam se. Fenomenalno, uradi sve. Ja jedno u Zvijezde Granda. Jevano srni kao što možete vidite trka se zove Faros Speedride. I jao, koji si ovo auto uzeo? Koji god da si uzeo izgubit ćeš. Kakva je ovo katastrofa na točkovima, šta je ovo? Vidi koji nešto pobježe, vidi koji nešto piči ko Svetilija. Nisam bacio bombu. Moli Boga da te ne stigne. To samo malo pecne. Ljudi, meni ovako silica neće da mrkne. Samo da se zna. Family friendly nas. Sad ću ti da vidiš. Jao, gledaj ovo. Jao, ovo je katastrofa na točkovima. Stani. Evo ga, provođi. Ispadao, ja ne vjerujem, a sekunda mi falila. Znaš koliko je teško da se izravna. Sklizno. Vidi bombe baca, konj jedan pogani. Vidi prođe konja, ja iza njega. Ne, opet, ja ovo ne mogu da pređem nikako. Doćeš ti mi poginu. Prijeteće poruke u akciji, to su malo pecne. Jao, prolet ispod checkpointa. Najjači igrač ikad. A samo još 2 kruga ima. Narikovan je jedno što me provocira. To je tega, uhvati sajgat. To je to. Ljudi, idemo. Prije sam ja igrao s rukavicama, to se ne važi. Čim ako rukavice počeo da kasnije. Pa što igraš rukavicama, ne čistiš snijeg konju jedan. A da ne sa zimskim, no s gumenim rukavicama. Pa i koji god, šta će ti? Nema ljudi, ovo je karma zašto sam ga razio na početku, znači drugo nema. Dajde više da stignem ovaj kuće preć, dobit ću DNF. Konju jedan! Nisam bre, to je tvoja bomba! Kako? A da tvoja bre bomba! Ajde šta je na aparatima? Daj ga uhvati! Daj ga uhvati, pročeo sam isprve! Mama! Gotovo, dobit ću DNF! Vratio si se ti za... Za Đoku Rakića! Za kvak! Narikovan je, stari konjan! Jao, dobit ću DNF, svega, nemoj to da se desi samo. Sve samo ne DNF. Jao, vrijeme otkucava. Jao, još 30, nema šanse da stignem, znači 5, 4, a cilj nigdje, cilj se ni ne nazira, ljudi. A da, cilj. A da se vidi ovoga, family friendly na aparatima, kakvi ste to plesovi? Jadana majka. Gledam ljudi, to je zato što se tiče ove epizode, ja se iskreno nadam da ste uživali, ukoliko jeste obavezno ostavite like, share i subscribe, obavezno subscribe, ostavite još malo nam fali do 30.000 subscribera i svi obavezno otiđite na Envov kanal i zgrmite jedan subscribe, čovjek kida sa kontentom, tako da svi obavezno odletite i pukite bo jedan subscribe, čisto dođe do nekih 15.000. Dakle ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Eno što imaš da kažeš za kraj videa? Ništa ljudi, hvala svima što ste gledali, Danči malo trenirao ove trke, ali nema veze. Vidimo se u narednom Jeste, teretani vlogi. Uglavnom, to je bilo to što se tiče ove epizode, ja se iskreno nadam da ste uživali. To je bilo to, doviđorno!